اري ام بشرو هنديرنا در هنري the love in the face of genocide بإنجليزي امي گوتگه خوا پرسو برسوی خوا بشرو رو بکن شرو نها جروجوا تبلی بی پرسو برسوی دبی ازی شرو رو بهلم که خوب ده ناسن هفیدارم بون فیلمی شرو حس کرن او سيچار روجي مايا بيجن حفتيكي مايا جبو فيستيفال فيلم كردية جهاني وهفيدارم من فيلمين حمويا مكارن تماشا بكن و حمو برنامه دبينين شرو مرحبا اشترت بخيراتي مرحبا سچاوا سپاس سپاس اشترى براستي جبو او فيلمك تا گشتی يعني شانديج بو فestival ما و بار وكريه قالك جبو ما قالك او يعني ام بيزن غلطك قالك مزنبو تكاري خو بدا بتشك ناسن يعني شرو هندي كيه براستي جميجي او قز اگاهي تنه لسر خو تكاري بتشك اگاهي بكي خو ناسكتي نوي من شرو هنديه از خواتي السينما يتكم ما چند بلغ فيلم جي چكرنه بطايبت فيلمين ما چكرنه لسر دنگ بيجي و هنرو ستان بيجي كردي كلپورا كردي بتريخه از افسروكي كومينا فيلم ياروج آواي من اوجي سازيه كي گودانه به چكرن و پرورده سينما روجاوای كردستان دكه لفيدري و يعني هناك خباتين موزيك ستراني از بونتسام موجود بله دست خوش شروع نها ام بتشكل سر فيلمي تبعفن يعني براستي يعني قالك بلكي فيلمك لسر چاندو هنري يزدي راحتي چكرن لي از باورم بوي آواي بوي شكلي نهاتي چكرن يعني تا براستي رنگو رتولي يزديان سكنية يعني دنگه وانا چيروكي وانا جوان تبهيستيه يعني چاوا دست بكر او چاوا او چیروک هات پیواژه و وندس به فیلم کردن کاری بچیکوی ما آگاه ده هزارو چاردان ده ما هشتا ده ما کو او ایریشا داعش سر گلمه یزیدی چبو لشنگالی ده ما کو کم کجیا مزن چبو ما جبه کم جوراوا بون ما زوزو خوگیان بهزن یپگیر و گرلاین کوگیان سری چیا به هوارا شنگالی افچون مجی راشت کامیرای خو ما بری خوی چاقی دا شنگالی ما جوی چاقی دم دو فیلم لسر شنگالی چیکرن یک بلگه فیلم بو سر او ناوینا بو هرکا جیانی بو دماکو او شنگالی جبر داعش رویانو و هزین روجاوای کردستانی او بو هرکا هان کوریدور آجیانی شنگالی حیاب روجاوا جوان رو بکرن به 10,000 انسان خلاص کرن. ناوی فیلمی چی بو؟ ناوی فیلمی؟ ناوی فیلم بو هرکا جیانی. بو هرکا جیانی. بلگه فیلم بو موی چاقی چکر. پاشره فیلمک چکر ناوینا باجارین ویرانبویی. اندر چکار سناریو بی نفسانده بو مدن ارتیا بی کربو. خباته کی کومینا فیلم آرو جاوا بو بحثش سه بشان دکر سه باجاران دکر باجار کوبانی جزا و شنگالی چاو باجاری آنی د انجام بر خدانه کی مزند و ایریشه کی دجمنده او باجار د انجام دهات ویران بوین لی ویران بوینه کی سمبولا بر خدانی بو سمبولا رزگار کرنا وی باجاری بو راست او آواهی وی باجاری خراد بن لی او باجار وك جيان وك رح لبر خود ده ناف ده لي او فيلم جي بشتوينا مهست كركو جبو شنغالي تريناكي از وجا قالك جارا چون شنغالي مديت من مروفي ناس كرن هنرمند ناس كرن
بخوجي بتر يعني ميلا من بسر تشكرنا بلغ فيلمين لسر كلبور چاندو كمنا شوبيا كردي مجي كردي بشكل بخوجي اركولوج خاندي از اركولوجم جبرك و مجاران كمنا شوبيا ديروكي من هنا ديكشينه ميغلا كونرمندين و درين اسكرن ين دنگ بيش لما كوما لكل دكن ما مناسكرن ما خواست او هناكي سورتا كي دن لسر شنغالي دن جهاني يعني هركس ناز دكي كو ازيدي او كسين كو نمسلمان او كسين كو كوم كوجيب سريوات هاتي لي او كسانا چه جهوازي اواناي چه چاند داوا تايبت چه گلين دورا خو چه جدانه يعني چما او ريسر وان تي چيكرن او اريج نتني جاركي ديروكي ده حواله بنا برن يبين كونكوجي اجاره ما خواست منكي نافروكا چاندا وي گلي بدن نشاندان جبرك وكو هزانن قالك فيلم لسر وي كونكوجي هاتن چيكرن لسر داعش چوا اريج كر هزين كو قاشو گرك بپاراستانا وي دري نپاراستن او گلي هم گل شنگالي بتني هشتن جروج آواج جاین کردستان شروان کرد جنو میر خوگهاندن او مالباتن که جکونکوژی مان فلتین او خلاص کرن دویچه ایدا پاراستن هزکوانا آفا کرن ابقى سب فيلم لسر هاتن شكرن جا هنك فيلم نايني ونك اريني ون راستيجي لي تايبتمندية وي قالي متخصص زينا كده يعني متخصص جولو بيتر باجي يعني از خود بينم حس حداوي نگيام المانجا خوش بوكس كاربن وقت بيجن نويشكي وي چاندي بيتر بدم نشاندان همو دنگ بيجن كو مروان برسيكا چي استراني واحد چي چيروكين دنگ بيجي يعني براني وان بحث جروكين افينت كده ما جو تمام يعني بحث جروكي افينت لكن دوان جروكي افينت تمي ايش اجاو او حدو حسكريان هاف ندجان هاف جبركو كونكوجي دهات كرن يان مير دهات كشتن يان جن دهات رواندن يان بيجن جبركو مثلا ميناك جروك هي حسن وغزالي الفيلم ده حافظ باشا واليه كي عثمانيه لو دريت الشاشنغالي غزالي جنا بمير درافينه وج خرد به حسن جدره حيفا خالتين حافظ باشا تكوشه حافظ باشا تكوشه وجنا خو فالغرين اجاره اف جروكن افينجي تميكرداي ايشيبو جروكا زينبي ددونو خو شو عدلين يعني عينا عين همو جروك زينبي خورتو كاتجهف حزدكن بهافر درافن جبالكو مالبات ناده درافن مالبات نكار لغوري عرفوا عادتي يعني مداخله بك دولتي وجه دولة عثماني وديسا دولتي تخم مجارده ظلام دولتي بمالبات يره درين كچكي دكوجن يعني ديمنا كي برنا خوش كيجي تشاوتينن ودافيجن بحر فراتي دافيجن جمع فراتي البرجافي حسكريه نا غريد دن سر بري ودبين او ديمنا يجيش برجاف دبينه وكچكي دافيجن بحريج او جي ويسترا وهروها عيشة بالي وقالك جيروكين دند هندري فيلم ده آلافيج هي يعني همو جيروكين دنگ بيجيه ين براني وان جو نبيجن همو براني وانا جيروكي وايه افيني ويه دنگ بيجيه غداي او كونكوجي وسربيهاتين بايش ينكو بسري كلمه ازيدي هاتي سرانسري ديروكا بتسد سالن او دیروک به ویرنگی هاتی پاراستن یعنی تنکاره گلک بلگه هم ببینه جبرکو هاور دورا وان مسلمانن و هزین یعنی ام بیجن دیروکا
سازی و تفگرین مسلمانی تندرو ین ده عراق و سوریه ده سرانسری صد سالان ده ور بو جهه کیش بو درکتنا وان سازیین بویرنگی او تفگرین بویرنگی تندرو و تمیجی بونه بلا سر ازیدیا جبروینا و دیروک نهاتی نفساندن وگو امزانن یعنی وگا همو کردان بس تایبت یا ازیدیا جانو تاني كردن جيت جاب سرد ازيدين جي تو نهاتي نفساندن ایجاد چیروکن اوینه ده او کمکجی تیم بلگه کرن ایجاری ما خواست دندره ویناده هم بیجن به چاوا چیروکن اوینه دکاری بو وان کمکجیا بین زمان ببین بلگه جبوگو او کمکجی نین وندا کرن جبرگو نکاری بون بنا برنگی که براو کربانا دریا چیروکن اوینه ده بناو کرنش با چیروکن اوینه تین حز کرن تین ازبر کرن و هر وهات کاره بصدي صالانجي دوم بك يعني ما وصل ديت و امتكان بحثا خاله كدنجي بكن دماكو از تشوم شنغالي جارا كد دوابو بريكو از فكر مي فيلمي تشيكم بحثا خضر الياس خوجاي خزر دهات كان امام جاب دجن خوجاي خزر وجود بجن خضر الياس انجي خضر نبي ججنا كي هي دو ججني ده هنك خوارنتين اماده كرن او خوارنانا زلام و خورت و کج دخون پرشوره حفت لبدان تشكرن بشاف پرشوره قاوا بشاف رات زين خونا خود تبينن كو اويش جيكي ودخون يا ايش دستي هنكا ودخون او ابا هانه دبجن بين كج حسكرينا خون ده اويك دي يعني خورت درج مالك اويك ودخون لغوري وي خونه يعني اند بجن ناس دكن به بشروجي كي حسكريا وينا به يعني دلي بسكيفي انجي مرادي نا به ومرادي به ان به بفي رنگي جاد بيجن يعني نا فيلمي ده اف نبوه ما نا فيلمي ده نكيد بحثا بيناج دي بالراس بحثا بده و خضر الياس بخو خوجاي خزر ملك مراداي مرادي وان جوانام ببيكتين مرادي انسان فقير بيكتين يعني وقت قال بيج ملكي حسكرني هي اذيني كم مراد انسان اذينا وي بحسكرنا وينا شاد بقينا نصيب خون بقينا مراد خون بفيرنجي خضر الياس رولكي د اذيني د جيجرتي يعني وقت ديت د جم غريكان جم يونان خداوند يعني جم بيجن روجلات نافين بگشتيجي ين دمي بري اولين نهاتين اسكرن خداوند هبون خداوند اوینه هبو خداوند حسكرني هبو يعني بفيرنجي وك خدلاس مدنا فيلم ده بشوي درباس ده يا ناو فيلمي كده يعني او براستي تيبت هم ايش هم اوين بهبرة كاراني يعني او ناو فيلمي ده جيل خويا دكي ناو مثلا دنگا دنگ بيجان يعني دنگ بيجان ده او سترانج بيجان ده تتويد بيني يعني هم ايش هي هم ايفين هي مثلا سر دما نافي فيلمي تا بهيس بقول شو عن ناوي يقولوا هم ايفين وقرقرن ناو يك او كده ام بيجن ناوي دهاتيه كارانين نهاية زوي فهم لكم بلكي يعني بلكي او بإيشا قرقرنيا داوي بيجن بو have to do نزانم بلكي راسته نراسته او بلكي ست ساله كدينجي بردمان بكل سر ويشه بلكي قالك الفيني ابي يعني بار بكرن يك تشتكي من او كرفاركر شارو نا في الميدا يعني روج قالك تكار كريه نا في الميدا يعني لكودر هر يك ديميني ده ام دبينين يعني روج لسر يكي هم تعوق تي لسر يكي او رنجي تعوقي قالك تكار كاراني او تشتكي تيبت تكار كر يعني جي تصادفا شكر يعني روج براستي چما اوقاز جرينج بنا زي فيلمي ده راستش خونه تصادف بو يعني ما دامن فيلم بگشتيجي ما جبركو الروج يعني هون زانن لجم كردان باسطنبول بتايبت لجم يزيدي يعني ايكو تشبيل على شديتيه
که چوب همو مزارین لسر شنگالی دبینه یعنی چوا روک لهر دری هاتی وینه کرن هاتی یعنی رسماندن و حتی بجلو برگین که ایزدیل خود کن یعنی رنگ طابت هی رنگ سور و زر ام بیشن دناف ده هی يعني ويت تينا او تينا كو ج طافي دقرن ما خص بوي رنجي ام ترباسي فيلم خوشي بكن ام قالك جراجي بندي نادمان جبرك الشنغالي جورج جاجي نكي نظام جانا باران جانا بوهار بوجو تشاغي يعني ما تكون هاك دريج دي كشان ليش خايب موسيقى تشتكي بيش بده بحثا افيني وكونكوجي كر يعني شو موسيقى في فيلمي نرمان دائما مستمع هجا محمود برازي لسر سكنية يعني أزوينا شو قم دامك دريج بيصال بيتر أم أولي أذن أم بهدور جكار دكن منكي وقت بيجن هارمونيا كي علي جياني علي روح دم بهدور أول كري جبروي يعني أفدي تنينكم مقوتن أفنارينكم مقوتن جبو شنغاليا جبو شنغالي جبو أفيني وجبو دنگ بيجي يما هردو هفبارن جبروي وينا خواست همجي هم أفيني دوان استرانا دوي موسيقى بآوا بكي همجي هناك هيليج بيله لي وي إشيجي درخبي بدخو يعني كرن و بطيبت آلي شنغالي ده آلي ويجي ده پر يعني ده أصلا كبلندن يعني زاروب مزن قبل كل كردي داخلن آلي ويجي ده پر بآست زانب قوتني وانا يعني وك هالبسطة داخلن قبل كل ديفيجن دعين وقتي ده استراني وادجي بتر تهاد ديار كرن يعني شو جينجي كودندري فيلم دسترينجي وديتن خورته يعني دنگی ویچ قازوسا بهیزه براستی مجارکی تماشا کربو سالك بری هرالده تماشا کربو نها او جارا دیمین است تماشا دکم باکی جارا کدن دوست تماشا بکم هر جارا چیروکی وانا بهتر فهم دکم او يعني تيبتي او دنگ و كالا چیروکی خودکن تتزاتن او مثلا بجنو كنجي واناجي بتيبت اللي بجارتي هرالده يعني الرنج وجيل ودنك يعني امكارن بجي سد والست چاند هنريه يزيدي لبر او بويه زلال بويه تبحثا محمود كر ام سلاوي خوش محمود ترابشين جبركو موسيقي سالا بري يازدمينا فستيفال كرديا لندن محمود جمره دابو سترانه وي شروانو مكار كربو ناف او كيدش تريلر مده سپاسي خود كنم كاري معموش جلك تعجبينن جلك herkes de عجبي براستي كاري كي باش تكن بهبرا اكيبك من باشا وكنا سركفتي دخوازم مجاري بينهم هناك روشا يزدي لسا شرو يعني كاري تهيج شيء شنغاري دشي وتي ونزانم بري جانا از دچم جانا از بريم فرميت شو انا ام قاچاق دچن يعني مسألة شيء تكاري بشكل جبركو يعني سينور انا تمام هم هزين دولة عراقي يه مركزية نافندي سينور قرتنا يعني دي دسبيكي قابلكو او يريشيبو او هزين كو gerek bacar yok Musa'ya hat falan kırın, Şengali hat falan kırın. Yani gerek vur hatba parastın, nahat parastın. Hemu hezin kuvve derit parastın. Raviyan pişta xodan geleme yizidi. Jive deri hortu keçen Kürt. U jicay Kürdistan'ı girlayın Kürdistan'ı beri xodan Şengali. وقت ما قلت حتى جواهات كلمات ودري باراستن لي بيشتي كو هات رزقار كرنجي او قاس شهيد هات ضايين ام بخوجي ناف وي شريد ما كارو خباتك كبير انجيت قرت يعني كاميرا ما جهر ودري ام بون ام سروخت ون جمو بويرين كو ودري دقومين دما كو هات رزقار كرنجي دي herkes خودی الویرز گارگرنه
derket û paş re di navbera Rêveberiya Herêma Başûrê Kurdistanê û hikûmeta Iraqê jî hevpeymanek çêbû ji bo ku hêzên YBŞ yekînê parastina Şengalê ji wê derê derkevin. Tevlî ku wana kesên zarokên Şengalê ne û Şengal parastine û wan êş û zilm dîtiye piraniyê wa jî kesên ku qurbaniyên wê komkujiya ku Daişê bi serê gelê me Yezîdî anî lê rastî ana civak em xwedî li wan hêzê xwe de dikeve xwedî helwestekî wana diyar e beramber vê hêzên dewleta Iraqê dixwazin ana derbasî Şengalê bibin YBŞ hey rûre navsa YBŞ hey belê hên li wê dereyê esayişa Şengalê li wê dereyê û millet jî millet û esayiş bi hevdû parêzin yani û wê her wilo bijî yani wê nikaribin vê nerîna xwe vê dagerkeriya xwe ya vê şêweyî pêk bînin ji ber ku hêza wê derê zarokê wî gelîne ew gel jî wê xwedî zarokê xwe derkevin û ew zarokana jî wê karibin û çawa ku zora Daişê birin Daişê ji wê derê derxistin û tola wan bi sedê hezarê jinan helanîn wê karibin ji wan biparêzin lê ana rewş hinekî aramtir e bi gumanan van rojan berdewam bike hevîdarim yani gerek em xwedî hemû li Şengalê derkevin rastî yani tenê em bi baxaftina jî xwe nabe tenê bi filman jî nabe bi strana jî nabe hinek helwestê me gerek diyar bin gerek hinek zelalî di helwestên hemû mirovên Kurd hebe ji bo pêşeroj û yani vê çarenûsa gelê me Yezîdî ji ber ku ew gelê me Yezîdî we got film me gotiye heyvana Kurdatiyê ne bingeha Kurdîzetiya resen ew gelê me Yezîdî rast got şêro yani hevîdarim ew yani xirkirinekî niha dîrokê de dîsa hemberî çavê me sa cêgirt wê dîsa çênabe li gorî we çi kîjan hez çi qas destê wan de hebe biparêzî bile biparêzin dema li ser wê yek mijarek hevpar de bisekine kîjan hez bibe davî de ew gel qazanç bike Yezîdî yani gelek bê parastin man bê xwedî man niha heq dikin yani ser bixwe xwe çawa biparêzin ser bixwe çawa ew dîrokê xwe û çand û hunerê xwe biparêzin divê ew derkeve holê divê wan xwe pêştir bikin yani pêş de bixin şêro dixwazim hinek mijara bênim li ser ewkê xebata we jî hinekî jî bas kir berê ewkê berê hevdîtinê niha yani wekî te jî zanê fîlma Rojava Komîna Rojava nav vê Global Festîvala Fîlma Kurdî ya Cîhanî jî cih digire û piştgirî dide û hezê xwe dide yani win niha gelê xebatan jî çê dikin dixwazim tu hinek li ser wana me agahdar bike yani Rojava fîlma Komîna Rojava çi dike projeyên nû heye hinek projeyên ku destê we de çi ye win çi dikin kalê kala wana bike ji xwe destpêkê de li Komîna Fîlma Rojava beşekî mezin ji endamên komînê li Kubanê filmê Kubanê berxwedana Kubanê dikişîn li gel sînemaçiya filmê Kubanê dikişîn berxwedana Kubanê ev çend heywana dikêşanê de ji xwe ana ber bi davkirinê de ne em hêvî dikin ku serkeftî herî rast e em hêvî dikin ku serkeftî bijî em jî li vê derê li aliyê Cizîrê li Dêrikê li gundên koçera me saziyek vekiriye navêna Pargîn e ev saziya Pargîn saziyekî parastin û danhev ya kelepûr kevneşopiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dike
و دکه ودگوزین برهم یعنی همو دنگ بیج اسرائیل دنگ بیجان و بریتا سرلی و جورین دنیا استرانا و چیروکو سرپیهاتی و دستان گالری یک گلمه ین پیشیان لفه داره مدبن بلگه فیلم دبن استران و پیشروجی د شانوین موزیکال لسر بنگ کبنشوپی تن آماده کردنها و درزه دیجی yani gelek grup kar dikin rêza filmekê jî li ser ev çîrokên kevneşopî tê amade kirin yani di qunagê salekê ew jî destpêkirin û bên kişandin ev sazî pirtûka jî çap dike hemû tiştên girêdayî kevneşopiya Rojavayê Kurdistanê heta yên gelê me Suryan, Aşûrî, Hereb yên ku li Rojavayê Kurdistanê dijîn di nav dijî Kurd wê bê parastin û bibe berhem bi hemû şêweya bigê destê gelê me ji ber ku bi sedê salan hûn dizanin ev çanda me hatiye qirkirin hatiye ji bîrkirin em jî hewdanekî mezin dikin û dixwazin berfirehî û bi hêzekî mezin hemû hunermendên hinekî çav li ser wan li vê derê Rojavayê Kurdistanê me kom kirine ku bibin xizmetkarê vê saziyê garibin berhemên xweşik ji bo ku ev çandneyê ji bîr kirin ji bo ku ji nû ve bê jiyankirin ev çanda dengîbêja û a guhdarkirinê em dûrî vê çandaya erzan ya sivik ya ku van roja li ser ekranê televizyonan jî û li ser malperên civakî jî tê nîşandin em wan dûrî guhê xwe bikin wê sivikbûna anê em wan xwe vegerînin hinekî tiştên giran bû te kûr ku garibin li ser wê bingeha zengîn ya kelepûra Kurdî garibin berhemên nûjen ava bikin. Belê yani xebatê gelek ew ke yani pîroze ez karim we bijim benda wane jî yani ez wê jî dibînim gelek kesin hem Kurd ku diaspora dijin hem jî biyaniyen mesela alaqadarî işte şoreşê Kurdan dikin rûyê xwe dibin Rojava kadinêrin çi derketiye li wir çi yani çi dikin em jî benda wê di encamê xebate wana şero gelek yani kelecanî te bahs dike bi rastî dema welatek azad axa azad çi dibe li ser wî her tişt dikare eva bike ew jî dilê me de ye heviyê me de ye yani em dixwazin bêjin xebate ve gelek pîroze û li ser hemû Kurdan yani tesîrekî bandorekî gelek baş dike yani ew dike me teşvikî çêkirina yani çêkirina em bêjin xebatên nû xwedî derketina çand û hunerê dike gelek baş e pekî ew nav vê xebatê de zehmetî aliyê derfetê de çê dibe çê nabe mesela kîjan alî de alîkarî ji were lazim bê dikar hinek bahsê wê ew kê derfetê bike bila ew jî kêm nebe bila bizanin ew derfet ew e ger ku alîkarî lazim bê kesên ku derfetê wana hebe çawa alîkarî bidin were Weleb yani derfetên pir tiştên berdestan pêktînin bi rastî yani di kamerîmeyê biçûk hene hema derê wana dikar vê jî gelek tiştên din nînin me kon ji xwe peyda kirine hinek malên êku malên vê derê wêran bûbûn yani wilo hatibûn terkirin xwedê terk kiribûn tê kelpîçin bi herî hatin çêkirin me çû izina wî xwest got me got ev li gundekî me got dikarin em karin ji xwe ava bikin got me xwe tiştê tune me çû ji nivire ya me kelpîçê wê me seyand û me herî kir û me boya kir û me derî berxistin me derî ji vî cîkê anî me şivageş cîkê anî ama ana tiştekî baş çî bû yani ana wisa yani bi gelê xwe bi rastî em zengînin yani hemû gundên vê herêmê piraniyê wana me xwedî derketin gundê Besta Sûs û gundê Tepkê gundên koçerar vê derê dîtin ku yani çawa em hatin xwedî li wan stranê wa kelepûra wa dikevin û gotin evana yani ji van bajara hatine ji Qamişlo û ji Dêrikê û Serêkaniyê û ji Dirvêsiyê hatine vê derê Hesekê hatine xwedî li vê çanda me de dikevin destek zan rastî yani me konekî çardestûn danî
ما هم مني تما هات ذكرتن جبرك حمو جندي هاتن على كاريا مكرن دنگ بيجي وانا تين الفيدريستين امهر چند روجا شبكين هات تمام شبكين دنگ بيجي ام لدار دخن جن ومير كوم دبن استراليا كم ديفيجن ما جلو بركش قال لك دفران دان هفدو بدل فتن بسيط البردستان ام مش فانت برهم جي بي ديار كرين يعني ام برودكسيون كي مازن لوان خباطه نادن لي تاني بدنجين خوش موزيكا خوش و بروين جيش ام وان ديمنا بيكتين اش خما فاچن رادجي اما فستيفال ما بقده ام مكون بدي ام خد برس فستيفال درانك ام مقبره فستيفال ما بقده ام اما برهم خو بوشين جبوك ملت ما تماشا بك بله گلک سپاس شروع هنده مربو يعني نرين خوا و فكرة خوا بمرة بار ذكر لسر فيلم خواجي لسر مجارة يزدي در دوره و مسئله مهنك گوتگه كر سپاس شروع هنده ديسا كديتا و ام بندا خباته نو و ببن سركفتي بره اسمع لا وجه أوا وسركفتن جو فستيفال ما وام هيفيت كان جو هالصال بصاب فيرنجي كشف خوش كل بب روجاف تماشا كنا فيلمان وشاندا تماشا كنا فيلمان